morning, which way Meru ni kiuria akethirite gikiurua na narua tukethira tugitegera mwerekera jwa mugongo ni one term kana ni two term aikwithirite kuri na miario na ugambi kuma kiria tongeria mwanya mwanya igi mwerekera jwa county Emero, but really which way Meru turi na muthuyo gi siasa bwana Mbwiri Mbasa akaithira agitutariria kama hata yeye anasema mimi ni Sifuna kana nitia ugambi bwawe bwerekera joreko. Good morning and karibu sana bwana Mbwiri. Morning. Akedia atekali bonda bambiro tibiru kirora na ruwa ngomoro na kapio. Mere karibu sana tu mwerekera ya mgongo na mwere twitite. Embere antio kidie presenter tu nonkado na mono management na to inyaka nyaka kwa ndia na Meru na mono presenter tukamatite urongo twitira mpango yo na ruwa ambuga ibwanga karibuni tugaturamu. All right. Thank you very much for honoring our invitation. Over the weekend, entereshi antubeto kiongo. Yeah. Iko akujirwe vurugu ya kinamna yake. Na kiariria mantuja gukirukira mitendo yake ya kinande Peter Getira Munya na tharikirite governor mutuma goons to disrupt public engagement. Ka governor mutuma ntwethingia atwikire no atumira vijana bari thagara ya siasa bari goons. Kulingana na ukali igitare ni siasa. This is political temperature sile ulo mono la timiru aki ni everywhere. Na gavana Munya tuge wanu wadhalikiwa mbele kanjai. Na ngunzi tali na mutuma twedingeru atogule mutuma twedinki. Na ni yao. Lakini this time around na laka lukira ukane kama mutuma mudhalikira. Wandi mtu akaja kuona akidira gisiasa jora Munya adire gisiasa. Mtu akaona financial ya kule kwa sebo mwaka kambile guchangerwa mbeje cha kulinga siasa. Na tuaga uri akadira akali. Munya akudira injira ucho uri akadira jontu no kone ya michemani wa temperature kiawa uri akwale michemani na roto barogans. Nuko no uri akwale tiganto michemani one. Na te arani arrogance yo iwe kugatika utumira ngundi kana iwe gutiganto kienine kana miagere aragia no yatumire Ameru pamwenga gitine inderase ya nyumwera liri ari ngabana no tumbo utiga agatigato akareka kumenya kana ona kuna tongile bangi na kwagira atongile bangi kima kiko kya mugirete ngunti ya kugira na nyoka ya kuba wacho no kuba ile tini atuba bara agini tude kiwu matu mole agini singabana myo tukakudira. So atibati kwa specific kwa ntwedinjo nawe apana nga ntwedinje na tubanga batiko dotu agirangunzi ituhali na bakachagu Ameru baba very critical baba critics baba ngabana ntwedinje atari ituhali na Ameru bali ntuli ituhali na kachagua lakini have not had anybody throwing stones kile kachagua nteli kwa mtulagira stones kibali ntuli. So you know with the organization Munya didi kiewe mwitura sympathy akauga nyamba ikaikeroe kenda asumu au kwa ni gavana ntodikio didi which is not the case. Yeye utimu tikalika muntu akakumbire kwa gisiasa utiwa tidia na gisiasa utenjiro de no sympathy umechwa kana tere chonde. So kwa liu kwa Munya akialia le sympathy uchwa na michwa promotions na tukaendelea kuwa mazia mengi kurukiwe akigere gochwa sympathy lene Meru akiuga ati kaka mwoko geromega kanda kiatu dingi lakini the only thing which is there ni ati gavana Munya former governor Munya is going down na antikumeiri akaikia sympathy or not kwethirite gokigujirwo goons county ya Meru. What is happening in our political landscape in Meru and inya kiri mugongo in general kudirite kuri na kwaragano kwa mishemanio ni akora. What I can say kelele ngusi ngomigwa everywhere not only in Meru nurambiga gwa na Western nurambiga gwa Nairobi nurambiga gwa Mathare nurambiga gwa side nyingi muno but of late kelele kwingia mbwa twena Meru jumo kana jumo anusu kelele yeye ngusi ambite kura ndakwiro uno tumwai because
opposition ilimiru as we are talking now. Na antira igwa any incidents ya umbegera yiga. Mechama niengeri rio ya basfuna. Ila rio yesterday. Na antira cha western. I haven't seen check mikutano ya siasa lakini kuona ni anira adirire. Ni kuona those goons are not working now. Kana weba the goons au chingirale batiokana na kuona ni ati ituendelete na siasa china peace. That is why you see peace in western. Where Funa was. That is why you see peace in Meru, where Kachagua and Rintohara. Only that Ndoro when the simple no Guakuanguns, the Ogu to Mina no Guakuangus, Meru and Nala Kugira, but I haven't seen them. In all fairness, the former governor Guakuanguns, it is common knowledge. No, we very religious leaders. No, that Guns, Kirona, for example, to Achiona narrative, I mean, not Kiri or Karau. It was your name, but my statement, can what I've seen, Niati the rich, Munsira, you own a kite, it committed to us, you own a kite, it committed to us, it reduces it, then you lose it, you won't meet, it reduces it, then you lose it, you won't meet it. Nikodom Chokera Kaita Kurakadam, Nikodom Chokera Kaita Kurakadam, Munsi Kairo Iriatio Ire Gugine, Munsi Kairo Iriatio Ire Gugine. Tuni kuba tukio na ikili disrupt mchema no jua le mugutano jua rinture na gachagu. Turinge tukio na ikistop mchema no jura le na Kakamega Josephina na kikosi kyao kya linda mwana. Josephina na kikosi kyao kya linda mwananchi. Lakini utino turegwa nchi. Lakini utino turegwa twenda dina ya ngunsi nala, utino turegwa twenda dina ya ngunsi nala, utino turegwa twenda dina ya ngunsi miro tikano kwa lina kure kirali nao. Nikiwa kwenda kugaki exactly one thing. We are running as we are going. Sure. We are learning as we are going. Yeah. Kwithirite kurina rwariaro leaders ni areo governor mutumanto thingia Kathuri Murongi amwe na some various leaders kiri county ya Meru indi kuribamo nabo by mwana yura yonge wakuwa no kiri maikimwe. No kiri more kali kiri maichaza chochego. We are in politics time na temu ya siasa na siasa tukaza dikiona muno. Kugita na kilema giturio na gituria gikimwe. Na kilema giturio uona kilingite kura gikimwe. Lakini turakinyeleza mstage kura kilema kwa tukechi kumba kugandika. Kana ura itura kila chokera kaini kura kilema itura iliamu. All the people of Mount Kenya are voice since 1963 kita Jomo Kenyatta. Atuba Mount Kenya batu kulinga kura baliamu. Lakini this time round agitaletu kwa jana kwa mwenyejo na hapo na yesterday na tomorrow. Nto ego karaka kuna kirano akire the change is coming. Dikera iko kurena ko karaka kuna kirano katika tinya ka cabinet ya Rais William Ruto katika tinya ka DP Kindeke na CS Roko. DP Kindeke aliwa kirema ikimwe. CS Roko akauga kirema kia torano. One thing CS Kindeke kwa kirema ikimwe Kindeke na ataka kura kwenda utiga wa makara kombo muteja kama Mount Kenya. Na kwenda kudwa kite kurucho ndamu. Okay? Na icho gutuma kiwa kirema ikimwe kionde kende inene case. Watu kantoba bakamuingwa ba kurida edroina atwa bonde. Tonto yote mata ni politics ni numbers. Na numbers Kindeke kudwa na numbers ya to consolidate Mount Kenya idweleamu. That is what is happening. Nikyo kona kenda with the good people who are following him to put Mount Kenya together. Iyo kona bagikira Mount Kenya idweleamu. The other thing Kindeke atumba kugana Mount Kenya jagu itwa Trebolis. Kana jagu wa mtu wa kabila. Iyo kona atikwendenya kugwatana mantu ya yangi. But you look at it the other side. Okay, joteka kiruto nawe. Ruto na kona Mount Kenya je kaitite. Liberate eta. Na kwenda kugita kure imwe kyao muno ile ikamulingira kura tigete kyonde. In other words, Ruwa CS Roko katumira Rais Ruto. That is exactly what is happening. Kenda kura cha Mount cha Meru, kura cha Embu, kura cha pai nitakanidi kana isiuru. Itikaje kugwa karatasi kabetina kamochi tandere. So in any case that could benefit kile kura ila kwenda mgawanyiko, kwenda split. Jontude kwenda mwatokano kana mwanya kura itetamu. Na kura ikiara gwitamu kura kia Mount Kenya Central
no ile kaguta Kiruto, lakini kura cha Mount Kenya East impossible igekirwa kideti no wikwenda chonde geta Kiruto. Na former governor Kawira Mwangaza natonyete kire vuguvugu ya Linda Mwananchi over the weekend itamwona na Trans Nzoia Nteresha Kitale akiuga fagia wasaliti. Muntu akala gwita rojo tekati gwata irakyo. Ile politics Kawira utwa politics yawa gwichwira. Na gichura politics yawa na ali na itweri na business state house. Itweri na ukaje uteka na gwita tekati tano for anything. Ni ara kuna group. Kawira utimuchema nijwa mtu eta kuma aletwa ala MP wa women rep. Utimuchema nijwa tu mtu eta. Utimuchema ni mtu eta aye ngabana for 3 years utijweta. Ina litukona na ndina gwita michema ni na gwita kwa Linda Mwananchi. Itukona na gwita inya ije na gwita na ndina agete inya byagone. Ituonere ntukuge baina Gachagua girangali na kwa mugambi manyara itwamonere nao. But what there is, Kawira atira irresistible in politics. So politics kiawe ya kwenda kulinga itebwira national. Politics yu kiawa kwenda kulinga cha witalinde Mwananchi cha kururani akilile cha mobilization na ara wesa ni itebwira. Kilinda Mwananchi itebwa. Those are people with different ideas. Ideas ile kile cha politics. Te ideas cha fagilia. Te ideas cha okolea. Bana bana different politics. No theory politics kiawe geta ni na chama mo. No time. Talking of fagia, mishamani ya DCP, areo Rigathi Gachagua tongretie kirembe kia siasa, na idrita kidilongo gunto. Narakunde akorogama aregweta atongeria Meru na Marietwa na barate kumenya akauria na UMC wa hapa akaurua kivya ni wa ni upinzani kana ni the other side of the political divide na ntekomea nontu bwae itwikite the rhetoric ya wasaliti ni ukaraka cold ground in Meru eni akireme chamani ya Gachagua akiuga barabara hiki Rais William Ruto ni wasaliti. Is that a legitimate political concern? Kila tikwenda tuebera kandi kwenda tuebera political decision tuli ndikwenda tuebera au na nyago kebera we in a political decision and in a political decision muntu ajamba yo means na ala kuli na ala akakulingira na gipikisha atura gwa akakulinga nde no temwira ina akakulinga gikiyasa so ando baba Meru baba yonde baba idrikali ne batu bati kwera Gachagua ina akabalinga ali no tebati ucomplain balingwa na nyabo balinga Gachagua tebati ucomplain eje ndo ene tuli siasa no ndakwira kwa buru jwa mtu temwira akakulinga kiongo kanumwira akakulinga ituro akulinga ala kugwa no kalina kwa ro kombo mulingo eje nandi ndinga na nikulinge cyo Gachagua ai politics ya wao cheza ufagia kana kuga agitaja ante na Marieto it's okay to him akija kuiba no ile akona akakuja ni atu it's okay utumbo mukani na nyawo na wenda baba ngina baba rukuna baba kona laini yao na adini ya Spirit Mount Kenya bakenda baura Gachagua kinyango tibatu complain no tibatu mwera buga Mount Kenya Spirit because it is for that kiki hata ni weta it is for that undinga nani kulinga so wole alita ugila na adua au gati ataja kiwa fagilia nganto banga ura no ruju barukuna bobe jende ngina bobe ugeze so it can depend ala Mwananchi akabikira na politics tugite us versus them kuna narrative Gachagua and kire Kenya kwanza na kusupport Rais William Ruto bari against the Mwananchi kile politics muno politics ya Kenya ni utuga lakini tezerwe kariu in Kenya politics ituzerwa tuina pattern ilinga kura ndene Kenya na pattern yije kaizerwe nganene and I'll tell you today opposition na serikali kizerwe nganene na kiata nagia na ida hada ita na vote kana tu ade vote ni ukiata nagia tatania kurukieu ndakurundi jote kadira na ida bachinda na Ruto na itwene ura kwa Karimeru atije Ruto ina aina kure nyingi muno ndene Meru
but that agree with the other sections it was the nyango tikia kuona nyanto papati kudiarais things are different new papati kudiarais baka diarais wona ruto na wona na to meru teboenda bonyansa teboenda bocoast teboenda bono disan na wona kachagwa na wenda to meru tekodugania na bon tere ida ingi the things are different neki wona beta ba tania na kura 200,000 ile bati kuma meru aki iyo ikaliura chiakara ne ika consolidatewa kinya uju na gerete uju get sections the only bad thing which can happen ni wesani na ndia ka tonyo gasibuna na tonyere na nyanza ne ikaitauru eletire so kule Kenya sikeja kura kule chose ni keja kura kisa Ruto you be having a problem lakini akaja kwanza Nyanza na chawesani akemba kuomba ukonvince wa Mundavadi nale then it can Mundavadi does not need convincing. He is already wanda kuira ite convincing ndio kwa Mundavadi akomba ukonvince antu nale jontore de simuti antu enabu ni antu barara la boka na ground ira la pule teni letras puna okay na likenda bamuteja no kwa Ruto Mundavadi akomba upuru ground mo kumage sibuna kende jane lingira Ruto then it can be a bit better it can work but as we stand now what we can sibuna no go put the things in ale then I don't see it going very well nwe kingpin wa Mulembe Sifuna tekara li kingpin kala kai kingpin na di kumecho kuma last week ni kwa nyoka linga sabi wa teka sabi is going very high aliguru na nagwitia mono gisiata cha Kenya lakini cha Kenya chono uchitagia it counts cha Kenya no uchitagia ndio go because kile cha Kenya ole igwitia menya kwenda ndio bakaronso baleo ba cha teka baruma they have been there na iba bona Sifuna ole titie and the politics ukadugania tu kwa kala de group kulingira mpi tege siasa there are some who are going to bring you down igurule witetie bakuinika ndeguru iyo ngukwira already tukuga Sifuna na itetie kule antu batiete kia kurukia kuiba kwenda muleti down kuiba kwenda muinika na inyo na kuiba kwenda mwitiria so it will depend now antu kwenda mwitiria na baba kwenda muinika wa muito win na beretuma create that a train of thought na ongi western ora kupendekezo kwa muni will it work anonto nande kiri gazeti ya Narua ya The Standard itonete kurina ngao kano kiri the cabinet kwe mamlaka kwe mamlaka inya DP kideke kuna report ya The Standard either itagetunywa is it the beginning of the end what happens ije matujo paranya ndio paranya ODM DM go push on to you know the minimum ila bomba kudidia te ukeje uteka pweka ODM ni pendekeze te Oburu wacho kama nobati kubwa na ndi balendo pendekeze oparanya na iba kone nyisi ye konyo oparanya atebua because kulinga na yubi ole kedro kalina na ndi ba uchwa yubi ngori ko utigele ki ODM urombo kwa nimisi jenisi kana this young generations uraba komba kuitania na timu yengi ndenge eba Sifuna okay na niyo kuwa bakirwa sio although Sifuna na itetio ile ikire ODM ni omuchwa ni uchwa uraba mba kwa ya Sifuna bakejanwe bakalilia gitine kile ali na inene case autorumina ndi jakwire bwana Mbweri toetekia ODM wa Sifuna nonto warwe ba murutere are mwaniki mwanena kiama kio. Let me tell you one thing. Politics has got to know friendship. Na politics ite siasa, ite mundu kana muchole. They can work. Ukeja kwendwa ngugira la ira by aitaira Ruto no mbiro muchwa. Uwe Sifuna atichwa UDM. Na churo na baranika. Ukeja kwendwa ngugira Ruto baitaira no uru. Ibara na ilinyade na ibalionga na ira. Sifuna nowe. Utumbo chwa ni UDM. Ke siasa ite enamity ite muchore na ite enamity ikaro ite depend na interest chaku iro kedo na kio your interest you put you in the position you are na interest chaku juga tuma utaro kwenda so bakaja kuona buru Sifuna na gochwagi ureja me already Sifuna
Gindu kila kwenda kwa promised kara kinyere stage ai create space wena ande tu gukarambi gurwerwa wena ande no kuga ibya kwenda. Okay? Na aliuga abantu bana badiuga ate kwenda less than a president. That's what they are saying. Badiuga sikuna ate kwenda less than a president. But there is one thing which is here. But time will tell. But the report, the standard, yengao kano kiri cabinet alleged kuchunwa madaraka. Some of the functions kiri ofisi ya DP Kindiki. Are we witnessing the beginning of the end? No, not witnessing. Things are falling apart. Things in which it all, let me get come go to Kenya Maguru. Igitara President Ruto to you, Akeyo Mingaburu, and Biro Mutu Yangali. Irita Chungui. At your come Biro Mutu Yamandaraka. At your come with a Tanga. Your Tatarin of Ukara, within Gugeta, within our Sena Wangugi, at your saying Gugi on my way, I could do that. You can go with a quid with Tanga. Ezo kwenda kwa gote ngwake ezo enayo. Ezo kwenda kwa gote obisi eweleo. Don't know who to adidwe. Duto ended up being tangatango mwakatu kaka biuru ko tena wali. Uti obisi no atumira temwe mwa mtu mume atumira temwe ya kulwana uru na iba adwira mono. So no mwakatu chwe what is happening. Nekyo rite ndikumenya dwa kaira jugidu that is knowledge. Ndikumenya kaira jukajukidwa atia lakini ge Facebook wewe na alo miri rekolo na ndika uga information new fake uti coordination government iri omjana ne kiawe na atira tunywa. So we are waiting to see whether coordination neriti kaneriku. Okay. Na kwe rhetoric ntai ko kiruta moni yaku yeye rhetoric ekwendwa ni ba Rigathi Gachagua ati ukaithira te opposition you are not pro people. What was he man of the people? You are against the people. Is that true? Kana ni matemutu ya gisiasa? Political environment. Politics kila kwa wanu ding. In Kenya, kwa kitu tuita propagatory politics. Kana propagatory politics. Kwani siasa ukalinga kura kupanishi mtu tu mtu abuki. Okay? Ukalinga kura upanishi mudhalimu tura mudhalimu ya duki iko kwa mulinga kura umupanishi ni ukachegwa kwenda tabakanya bakara ndakuru for example ukaja gwita jamii twalingite kura ikaliu twalinga kura tukilitakira itu nataka twenda kumenya nutu gwekira which ended up being a problem ni miru twaendele gwitakira itu no tuba miaje wera gwira kura itiringa kwa itaragwo. Okay? Ndakuru twakurukia kawira twakurugire kawira yote kwenda kumenya ingugire ku kawira kejo Twitter tuti kwenda kumenya na kawira keja kudida meru akurukirwe tuno ndo bakuduka kireitu tweja kaine kimwe kuruweta kwa kajuju wantu ba kuruba lampo kabagachiba gindu kira keja kya meru kya muita kaire ekuruba eja ba muitidia kuno ndo banja zidangu jewe lakini batije no bagwikira kinyere baita kajuju ni kajuju itero women rep batali stiu no bagwikira barekira Kawira leda the same game kairi na ndino ngukwira kure ikilingagwa no tubagwita somebody ende te akabuki imiaje yantu bakwenda umbali and antubongo the people voters bakendo kwa punishment bawoja punishment bati kwenda kumenya neto kadiria bati kwenda kumenya uwori bati kwenda kumenya ogeta anjira liku bati kwenda kumenya umete all the thing bakwenda imtu uri gitine kibume na nungu kwira kiasi hiyo kuona meru no kuona bakiaria bagumbirira bari ali with one intention ilaba ino ni mtura gitene luto au male na gitene kwa kijukwe endi ikadepend antu nabo kuri watu babugandika bible bendo bendo one thinking na one thinking ya meru bakwa ibona edra dai nyumba ngeta no kane bakwirwe kabwa ali ni muskisi kuri ekinyaga ikabo na ringi kale bakalengana ni na talking of such political rhetoric, utikona ontubwa eyo bora kiragi otuma ekujeria the masses kana anto ni kwithira by feel yaka barabare twanyene totongeria bate kuthikira kiriro kiao
batiko na concerns yao na bari na misplaced priorities kira bakuthetera tikira mwananchi wengwa akufila wewe that iko-resonate nawe nibo into this rhetoric ati wasaliti kwethira in attraction vyakiriaja kieguo kwariria kulirikari Kenyatta bakethwa bari unsatisfied because of what is happening. Kerere lero na ndi musiri ni Mount Kenya. Kerere lero no tubakuza ba promise to a lot of projects, a lot of work no tie didwa. That is one of the things we have to makwira bambo chwa anybody ura umba kulinga kura igaita mturoreo na ndi uko na baidi vyo. Ikiwa tumakwira na ndi atu bakonibisana kagitu kanini. Now people Meru kana Mount Kenya people they are convinced that intobira bon the very road ikaita ngugi. No tige guita. That is where they are. And they are convinced. Na iba kutaka inyabo ibaije so unless yitari tutigera kwa twikati bakwamba gwiturongugi inigezi urabona uni I think you continue going the way they are mwaka tukinyegitara kulinga kura na nokone aka siasa ikwaragania mantu ya maendeleo Miro ambere maka kwire gitu kuma kaki siasa uri kwaragania mantu siasa ikwaragania mantu mono we have got people in Meru baraba mweteka kwini ndikuigyo bonete kana teka kuba komenya barenda kudukia thirikari because iba upinga ngabana uroriku no kuona bakienda kuija bapinga thirikari lero tinezere because mtu yu atire itangugi umba kumesha mtu atana mwaka meje nana no kamurima no kuwa mtu atire itangugi endi urora ali kumyaka 5 to murima ugo tingu ya bwitira so ukoona mtu yu antubaba tindu bangugi jontu meje nana utingu umba kwetu gwitangwe county yonde ionekana budget urora nyo mtuma tudinga budget yewe teke kinyete ya mwaka ni mwaka jumwe baba ina budget ya miaka 5 au kani ukompea mtu na budget ya miaka 5 na mtu na budget ya mwaka jumwe wow baba kulunga mabaki wote ngui gwitwa bamwe batalie gitedale alio bamwe bongwa bamwe batatura yongwa ibie tumire bangwa dirikali ne na atu bamiru bona they are doing nothing yeah ibia tumira tubamiro benga ngunya bono tubwa kudide ibia tumira tubamiro balinga kure ino na kondi benga kireito bamwira ugwe katukukwinga kabisa ugo timwira twitira ibia tumire dirikali kana no dirikali mimi ibia tumire msiezi chamero chone ikure mwita ngwira baina the former governor kawira mwangaza mwankaba ungamba kamulita ibia tumire senate itikanidia bo one thing which is here no let me tell you let me finish here one thing which is here these people ni green by new utinge tukingi bakwalira miru badalira miru bakiwo uno ntobwai iba kwenda iti and as soon as to a political season na itu kwa detebe siasa na itu gochwa ngabana gitikia ngabana and I'm telling you one thing gitikira kedero kena mwanki in every county ni gitikia ngabana na gitikia ngabana kwenda kwira nyaka na kongwa kero ka ngabana gadite nyechukuru kakeja kwa ngabana hizo tumakwira na what is happening but into whatever is there, whoever is fighting for the seat, take up one come to Mati de Tangugi, and you go on to Ijete Akwenda. And they never come up at Taturatiri, if you are Tomero Vengo by PS. I mean, by cabinet secretary. If you are Tomero Vengo, how did it come? No. No, Makajago, we go and no Mwanka, we add you up to here, then Yaman no Mwanka the Kire. Aigwa ngwa utatura makosa jaku jaja tumere wingwa we cabinet minister lakini uko nukuona makosa yongi watuka kurunge Miru na nwe ngabana na ate adili mwaka uko nukuona makosa ja mingi muno indie gutuma no mwiri bate kuthikira kirero kyao. Secondly, what the leaders are talking about take resonate nabo bare wananchi. Case in point bare ugatire the concern tuwe kivya ni mirandi governor mutumanto edinkia akuruta ogambi akimethetera state lodge golf course na airstrip the concern has been of tutokorega mirandi indire there are other pressing issues cia mwananchi ira ikia prioritized let me ask you one thing I priority le kurukia tumakuba tu na chipitale yale era bosi no let me am ibo kulia kiuni na as a person ndo kulia na ndi kulia ugo priority yeku nili kuona emo ulizwa kurukia kuba na level 6 ato batirita kwa kansa batirita irwaja
batika kuma gaja baikwa Nairobi. Okay? I priority ingine kukuona Buruguru ni important. Antu apu Buruguru ni maoa subcounty hospital antu batirita iro narea batika kuja mutindo egita ronde. Imbio kuona ni so important. Antu bakidonga para kuidro either 5 batirita ino rabeja. Imbio kuona so important. Antu akuroba bakwenderia nyumwera nara gakoromone barabara nentakene badidirwa ntwaega na twana tona ala tugekairwo na tugonkairwa bendwa baisifu baina mbele health condition ina hukona kuna makosa antu yao badidirwa ibi kutuma ona kuna makosa kwa leto golf course yenda ni kutueka mbele mewe kuleterwa mbecha ina makosa ya kuma let me tell you one thing today de kuira nagu atiri antu bako kuona ali atiri antu bako kuona bamiru antu bako kuona bailinga chiasa bairu let me tell you one thing in Meru utiringi twakinya tuona project kana chibitali kigeria kwithwa ilionde kure ibondeki ndakwira why ukeja witana ndi kwali gutwire antu ba chibitali batwire wita strike for 6 months bange bageta 5 months. Yeah? Tuina mtu wetu kanesi isi wetu Dennis Mugambi. Uro limatu yani mwera ya health. Uro kuliunga chibitali ni ali every day. Akiona ureikali. Uko likane gitali mwangali kijaro likeja to egita ukunura edro itubu to ruji tweku. Tubu to de ruji ro to de truzi cha kumuntantu. Nakali yugindo nera kunuru hospital edo ndonyiriku. Igitali tunaona ndokeja gwita antu ba chibitali inkugeria kwa client utironde igwa mtu meeting gwa chibitali agomete no twatena muchara utethirikali inge munya gavana kitu murungi kume kawira utinge ekipu the atu aitinguge bahero teura badidi tunandi nenu kona rasu dibapo mejuro promotions kana ndimba kana jangana baba lero bakadidilwa promotions no uko ngwitikia CSP papa ibandi kirwe na kapana abandi kabonde dikeda beta guteza ya mantu ya health na bisabu giwe tumakwira we cannot say tutumba kuronga matunga chibitali tegwitirwa ngwi na itukuona si uro is very active ni mtu gutura kudiuruka ni mtu tura iyo ndio nilinda ni mtu tura ye dina ida kyale na itingwe ba zirikali ba chibitali niko gatumbera kama na mutuma adura si Mugambi ndikenda komba kwitira antu bamirunguge aina experience ai yunga akemanya ina cyawana inchi kana cya staff inachumaira niko gatuma kuratiri ukaja gwita kina sibeto bamiru na nada categories kinyapene barade na mugomo baruga bakedwa benda mugomo antu bari beto limwe ngaba na mutuma akabo iba si Mugambi akadikerora duba bakuga na duba beto muchemanyo admatwa yete yakadira because mturo inabo mtuwije what happens in the professional sector of the zirikali. Another thing ira nkenda wikomoni yako bwana Mbweri ni yegi the Meru political leaders especially Baranandi bari elected by in offices currently most of them by Karayaka the government ya Kenya kwanza Rais William Ruto itina kameyinya kanini ni kumedetera ntairwa even the concerns arrest leaders bati kwithira for example bura says duale araugire kugantu ba mulima ni aina na Kimero ni fisi kana Kimero kwa kuria bitingau ndiko na witi kama mutuma tawe tamanteu ndiko na witi ra ueja aya kashifu ndiko na witi ra ueja kwa kugeria kona jekaja Kimero twetie ina tindi turetirwe imo dikanya ite ina tionde no Meru is not part of the mountain ndo ndakwira atiri titu aketwetie ina twinka kwa ukambre mwangu angori atire no we any leader we go kuga anyway you are right utumujumbe urarunga mauga tugwitwa ina bamiru lakini bana agi kwa by respond there was a lot of response from central na mwaka wakinya akwe ndware mwaka ya kwalia auga watira ugo this makiri mantu ya MPs ni kudipendura bakulinga kiata kiao
ni kundipendia gitari tutigere iba kugeria kuona ethwa kuga project bomba kudukia thirikari bagerera antu bao, but it is becoming a bit difficult. Tutigere mwaka jumwa na ntiko no bagatetheka. Uko ni bado na mchemani the other day. Abel MPs only. Na boko iba kuona project kiao ila barakalitie eti akuibulira nandi. Boko iba kuona project chetu ila turakalitie ndene Meru County itera dibu na itedira. So no what here we are going to sit down again and do our course. Now the kane it's time for alignment. Dini gitara kumana utonya. Okay? Uka surprised kweglote MP o Meru we undene. Don't be surprised. Don't be surprised. Kweglote MP o Meru ukauma undene. Okay? Anything can happen. Imwere grewe yoba kwenda kuruta. No, ora ukari about torn between two things. Either bagwatana mwananchi kana bagwatana na dirikali Ruto. Lakini ndio already kulingana na statement yao batali said which way. Na inura era wanadu wita ajira okeza ajira jiro kachwero geta ne okaga. Kuguru kumoko geta nde kongi kugeta nde wetu wangu kinyoka na mwigu kinya because ya kwa barabara no tali tendine ko wita. So ajumbe batu atali tendi barabara ile kubati tenu as far as we stand now, but kulingana na rwadia no le statement ira baitire ira yumira kibo ikuona ni ati bakambika statement na statement ni kama kibani sendete whether temperature kiasi ila kimeru ilio kana na tiga kana. Your advice to the young people. Yeah? Your advice to the young people. The money thing and advice these people ibeta bajuke kura. Bakalia batena kura negitari ita kwa bakiwa anga tugeta ibeta bajuke kura. Uti unge bakatezeka na uti unge kumbo bateni. Okay. Now That's the only thing which can help them. Sure. The other thing, tukiala ndio tuina matujende daga ndene Meru County mono. Kiambere magatu gendo ayu nidire. Baba kulistrapting ngabana atira itanguichi ora batiguita. Baba utonyera wathani bwabulo patro na ina bakali ibo tukuga olende nande ibaye jane kanya because nyabo ibaerwe. Now let these people respect the office of the governor. Yonturo keja ku. Whether munyo kwenda kujobisi ni governor. When agwira gwira ale governor akia respected. Edro ni kawiro kwenda utonyo gitene kya governor na ituona muno akia kwa respected au meto bisi governor akiuga ikuma. Ali uju kadiri tende kino tubuti kwenda bumwa gito mara. Lakini abwa gito. Let me tell you one thing. Governor mutuma tewo wengire kawira. I will tell you one thing today. Na bwenda mwigwe. Tenga bana mutuma wengira kawira kumo bisini. Ngabana kawira ngiro ni MCAs. Ni baba pichire. The first impeachment is settled in Meru County Assembly. There's no argument about that. No ategote ya. Yeah? No ategote ya governor. Anoi. No ategote ya governor. Kwenda ri utumba kuoga ti ya governor. Ndiro kurunga mwoge kama chairman na ugo tuolefa mangabana ukuga mtu odheri kabisa. Uwa mtu alige muka mchemene mtu wina power ni Meru. Na hiyo ofisi ni yaku hiyo ngabana. Na akamuka huko tengu yugu ita huko mtu bure kabisa. Uwa na ole ngabana wigwatea. Na giteke unale na kyo uwa na okyo kujua kia ngabana. Uenda kujua giteke kia ngabana. Uweja kuweja matu mejo kukele mazu aja ukuikaniria. Uenda atu meja kuwela biuko biu kuga. Uenda atu meja kuwela miadia ukwadi. Na hiyo urubisine. Undure kizati. Uko keja kwezo uko tienda. Just let us say one thing. Katu ila duwabo chwa itebia governor. Let us please respect the office of the governor. Let us respect the office of the governor because here ni ofisi yakakalirwa, ni ofisi uko kakalira, ni ofisi yakakalirwa nungi, ni ofisi yakakalirwa nulo keja. Teka kuone ne tebije yontwali kuka katura ku. Uko keja. Na wenda kwa mbwiri bauga wakatonya kitchen wakira edutira kana wakira toy. No teka kuigukira. Wuni kuitu kumokuga uko video wote kwenda witikije. Ndaugatiri, ndaugaleta respect the office of the governor. Because office here teke gachinja kumaleli. Resident ya governor teke gachinja kumeli. So uko lero kwatuka uko na ndi ini office ukwagira heshima. Ndio utweka ni office ugeta michema ni ono ni okuruma. Uko sti uko kwiruma jo ndini case murungu aka utege kuruko office nele. Uti expect mantu jo kwa dia weja kwa jo. Utigwego ukita kwa mantu yo gwitana no tiguru nyako renga bana na igonda ruchoro Meru County
kana na iko si yo Meru County uwa mantu jalo kuwa so uko mchuo yete uko kwenda gite kya ngabana uko reform ngabana ako no reform ngabana no gwira gwadira dia ulinge kula mantu ya ule bizi no linge kuwa undio mbiapi so ukabiwa tingi kuwa binya kwa respect the current occupant of the office because yes they are by right then andi ndio kuwa we should be politically tolerant na nibu bithirite vijana bagikinyiria ugaruku kwa kwethira tutina political intolerance kwina urubwa mtu kwa express himself in one way or the other na bote bokare makuzingatiwa ni ukona kwari na abductions na extrajudicial killings no for the governance of any county for the governance of any county in Kenya in the first place you should respect the office of the governor who is a sitting governor. That is what kewutiko to kwariria ndiko ne bitu kwariria ku respect the office of the governor ndiko me bitu kwariria na nyoro ngukeja au just say the same thing uni jana au ngia keja kana urongi ura tugeta na mbonda ra Kenya buge respect the office of the governor. Okay, you've made your point bwana Mbwiri but tukithiriria kuga ngugite kurutika tikore mauti ya obisi kuwa ngugita arutwa atikore mauti ya obisi no ndera uga atiri teka ndo kule mauti ya obisi nyata umba kwa mauti ya obisi no reform ngabana ugeto ukiuga the president ngabana imbonoko what are you talking about ini siasa na bitikiria unge akarungama no tuwe reform ngabana no tu okuruma kwe ugeta the president ngabana kimba what are you talking about we mtu ina gani okay yakuba no kwenda respect or had respected obati ku respect the president governor or whether respected ingote kinya ko ramanga ati ko gurwa muno to ba mwita kimba ingote ki ati ko gurwa muno agita ngona to ba Meru so akaya ko nya ati ko gurwa na dali obisine na na utu na ku aga to nyo obisiji na mbe zambia bere ali the president leaders I respect the president governor they can nyo akali respected surely to batukithira turi na decorum kire our politics itigithire cirisha irumi itigithire cirisha kwaganira ndoni na kwaga itiyo na public square I'm happy now na of course inya kwithira ko call out ende ko call out motongeria akithira tingiti mawira ne that does not amount to disrespect euni accountability. Now, thank you for honoring our invitation. Let me sit down before thank you. No, our time is gone. No, our time is gone. And thank you, Bwana Mbwiri, for making time for us. Na nibwega Mutegere.